ring napi astani ke Google Meet niki ring tikon puniki sampun siaga pacang nyarengin ke pelajaran rahim ini makin ya alit-alit ibu sareng kami Sampun. Kawitin anto ngujarang tangan jali Om Swastiastu. Om. Dan ini satu nerapang protokol anda alit-alit satu kena rahayu rikat kala nyarangin pembelajaran gitu nih sampun alit-alit iwau cuci tangan nabi usan ke nganggen masker rikat kala melancaran dan serta jaga jarak rikat kala ngawen tenang pertemuan sampun nerapang sekali asa punika Sampun bu. Makin ibu niki cerita kampung presiden niki hari hasil sampun daerah kampung mengira sampun ini dia sampun niki sampun dapat niki ane rajin ibu rumah sebagainya adik-adik sampun semangat kita niki ngajar sini ngajar pelajaran bahasa Bali niki bahasa niki maksud untuk pelajaran ini aku ngalir anak jet ada napi niki sambil bau sampai kali nangdo presio dari nganggen bahasa Bali seperti biasa ring mungkin ibu jadi baca nang napi nganggen bahasa sekali nang ini bahasa napi akan bahasa gado-gado bahkan diksi alit-alit nganggen bahasa mungkin aja nggih Banget, Bu. sampun sami adik-adik napi lastani ke sampun semangat ngajar inggih adik-adik mungkin menambah semangat adik-adik niki sebagai semangat nasional Iraga sampun ngajarin inggih inggih napi nggih. alit-alit ke nembangang lagu daerah Pelajaran lewat niki. nganenen inde aksara nggih aksara nika gambaran saking suara sanes sampun ke kemanggelang ke patulisan ini alit-alit ibu saniki nggih makin ibu jadi pajang unihannya kade ring rahinan makin nggih ke presiden sedang niki ring kade niki presiden ungang ibu ngeneni inde memahami wacana pengetahuan tata bahasa Bali utawi wangun runa sandi suara wewangsan kuruna lan lengkara tunggal ini terus kelanjuran mengabstraksi utawi meringkas wacana tentang wangun kuruna sekali sandi suara wewangsan kuruna lan lengkara tunggal kereng kompetensi bahasa ini jadi ring capaian ini nika malejebos alit-alit presiden mendeteksi teks wacana pengetahuan tentang wangun kruna. Ini sane kaping kali nika alit-alit presiden menganalisis wangun kruna lingga miwah kruna tiron sane wenten ring wacana pengetahuan nika. Ini tulisan kelanjuran alit-alit presiden makarya wacana pengetahuan nganggen kruna lingga lan kruna tiron. Nika ngenenin indek capyanane lan makin presiden unggang ibu ngenenin indek tetujon ritat kala alit-alit belajar rahinani makin tetujon alit-alit belajar ke sane pertama ke melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik secara kritis dan kreatif siswa mampu menciptakan teks wacana pengetahuan tentang wangun kruna. Melalui kegiatan mengamati wacana pengetahuan, siswa mampu menganalisis wangun kruna hingga lan kruna tiron serta dapat membuat wacana menggunakan kruna lingga dan kruna tiron dengan benar dan benar. Yes, tadi asa pembuka tujuan pelajaran rahina. Oke. Mungkin ungang ibu ngenenin indek dudonan pemargi pepelajaran rahinani mangkin.
Nggih, mangkin sanika pertama nika ngenenin inde ibu jagi pacang nika ujian alit-alit permasalahan nika tadi nika pelan kurang ngenenin inde magiang LKPD tadi nika usaha nika alit-alit mabrik bagan lan jebos usaha mabrik bagan alit-alit presiden datang napi sanik presiden ke dik bagan inggit nika sampun napi sampun tatas kuning sarang sami Sampun, Bu. sampun nggih kan semangat iki nggih Semangat Bu. nggih semakin banget niki kan semangat nggih mungkin ibu jadi baca ngijen alit-alit nanti sanika teks nika nggih tinggi durus makin biar sayang nika Oke, sampun ketingak niki ne. Swastiastu. Sampun Bu. Inggih, semua. Sampun Bu. Nggih. Sampun. Oke, durus biar sayang mangkin wacana puniki. Durus tingak demen nggih. Nggih, wacan-wacan dumun niki wacana puniki. Nggih, sampun kentan ingenen indek napi saneka bawasang iriki. Ngenenin inde COVID-19. Inggih, ngenenin indek COVID-19. Inggih, sampun. Nggih, napi malih sanes presiden kau ningin iriki? Staten memargiang protokol kesehatan. Inggih, ke alit-alit ring pandemi puniki alit-alit nangge stata sayaga napi wasanika nerapang protokol kesehatan. Nggih, sampun presiden alit-alit niki ngeresepang ngenenin indek teks wacana pengetahuan puniki. Nggih, napi malih sanes presiden kepanggih niriki ring wacana-wacana puniki napike alit-alit manginin ngenenin indek tuna-tuna Anin Bu. Tiang sampun baca inde kruna lingga, kruna tiron, kruna dwilingga, kruna satma daun yang isimping kabut. Inggih, patut pisange para sisir sang kami iki nggih semua majang gek teran iki sampun ring SMP nika sampun anin ngajain nyenin indek kruna nggih mungkin ibu jagi pacang ngangkura ngijan materi akidik ngenenin indek kruna sane sampun kapelajain tadi tos alit-alit tawi gek derai bau nggih mungkin ibu jadi pacang serangan akidik ngenenin indek kruna lingga lan kruna lingga sekali sane sampun kau ingin sarang gek derai Kelompok 1, anggota Titiang Ayu Trisila, jagi menyabahang indek pakaryan Titiang. Pertama, napi nika kruna lingga ini punika kruna sani durung boleh wawahan. Ini punika pengantar pengiring miwah seselah. Tapi kruna tiron ini punika kruna sani sampun boleh wawahan. Ini punika pengantar pengiring miwah seselah. Kruna lingga sani wenten ring teks punika ring parat pertama wenten kruna lingga tis nika rumasuk kruna lingga akecap. Nika rumasuk kruna lingga dua kecap. Ring paragraf kaping kalih wenten kruna salah nika rumasuk kruna lingga kalih kecap. Salar wenten kepanggihin kruna tiron sekali mengkajen niki rumasuk kruna tiron sane boleh pengaterna. Nah tembang nika rumasuk kruna tiron sane boleh pengaterna. Inggih wanta asa punika sane presiden paparan yang minabang semonten anu biasa wenten sane jadi nepate pundi tulisan.
niki Presiden rapang ring masyarakat ring sekolah dalat angin titik penganjan rigat kala alit-alit belajar serangga niki makin niki alit-alit belajar yang tinggi tapi wasani ke Bruno nih ada Presiden benjang kelanjuran ring lengkara itu nih dibanding lengkara itu kebetulan makudang-kudang Oke, semua banget. Ada yang ada di Sinarang Samu.